Veruješ li ti da sam ja prošla sastave skoro svih drogerijskih proizvoda za negu lica? To ti je negdje više od 1400 proizvoda i sljedeće nedelje bit će objavljeni na mojim Instagramu analize svih tih proizvoda. E sad, hoću da ti pokažem koji su mi to proizvodi onako skrenuli pažnju, to jest jedni od proizvoda koji su mi se svidjeli od svih tih 1400 i koje sam morala da kupim. I idemo na prvi proizvod, to je od CeraVe njihova kremasto penušava umivalica. E sad, što sam baš izabrala ovu umivalicu? Zato što CeraVe generalno ima najbolje moguće proizvode na tržištu za suvu kožu, znači koži koje prvo treba da se obnovi barijera, a koja kada je oslabljena dolazi do isušivanja kože i gubitka vlažnosti. Znači prvo da obnovi barijeru, a posle i da obnovi hidrataciju kože. Tako da, znači to je fenomenalno kod njih i za to su njima zaduženi sastojci kao što su ceramidi, holesterol, glicerin i drugi fenomenalni sastojci za hidrataciju. A ono što je fenomenalno kod ovog proizvoda je to što on sadrži najveće koncentracije tih fenomenalnih sastojaka. I da naglasim da ovi su za normalnu do suvu kožu. Posebno, znači, za taj tip kože proizvodi, tako da jedva čekam da probam. Idemo dalje. Sljedeći proizvod koji sam morala da uzmem, ovaj proizvod je, znam, izvikan i ishvaljen i svi ga već znaju, ali ja ga prosto ne znam nija kako je došlo do toga, nisam do sada probala i na kraju sam ipak morala da ga kupim. Ono što je posebno kod ovog proizvoda, što ima brdo potpuno fenomenalnih sastojaka za hidrataciju, ono što je fenomenalno što ima kombinaciju hialuronske kiseline i još jednog posebnog sastojka. Kad se ta dva sklope, koža bude mnogo duže vremena uspe da zadrži tu hidrataciju nego što to bude sa nekim uobičajenim sastojima koje vidimo u većini proizvoda za hidrataciju. Tako da to je vjerojatno i razlog zašto većina ljudi oduševljena ovim proizvodom i definitivno razlog što sam morala ovo da kupim i na kraju i da ja isprobam. I treći proizvod je... sad, zašto sam kupila ovaj proizvod? Ovo je njihova jutarnja krema za normalnu do suvu kožu. Uglavnom su njihovi proizvodi okrenuti ka suvoj koži zato što suva koža je ta koja ima oslabljenu barijeru. Sad, zašto mi se sviđa ovaj proizvod? Zato što isto ima, kao i većina njihovih proizvoda, znači te najbolje moguće sastojke za jačanje barijere i hidrataciju kože. Sad, što je baš ova krema među svim njihovim najposebnija? Zato što sadrži i moćnu zaštitu od UVA zraka. UVA zraci su jedna najveća moguća katastrofa koja nam se dešava tokom čitave godine, jer oni, i kao sad kad je zima i oblačno i nemam pojma, prodiru kroz te oblake, prodiru i kroz prozor, prodiru i kroz spodnji sloj kože i direktno nam prže kolagen i elastin. Što je negde onako rezultat toga ubrzavanja starenja kože. Tako da, cijele godine ovo je fenomenalna krema. Nema toliko jak, SPF mu je 25, znači nije toliko jaka zaštita, ali je fenomenalna, baš to kad je ova neka duboka zima i kada ne ideš baš dugo napolje. Znači uđi iz kola, iz autobusa, u radnju, negde gde već ideš i muvaš se, znači na kratka ta muvanja napolju može da bude fenomenalna zaštita. Naravno kad ostaješ duže napolju, ne daj Bože kad je sunčano, onda apsolutno bez SPF-a 50 nećemo da pričamo. I sad jedan proizvod za kosu.
Ovo je sad jedan proizvod za kosu koji ovo sam kupila po preporuci i sad, mislim, jeste fenomenalna maska za kosu, ali ono što sam se iznervirala je odmah posle, čim sam kupila ovu masku i već mi je stigla i nisam mogla više da je vratim, otkrila sam još toliko boljih da, rekao, šta ću sada da radim? Znači sad moram, osuđena sam na sljedećih nekoliko mjeseci prvo ovo da istrošim, pa onda da kupim ono što zaista želim, ali okej. Verujem da će biti dobra nega, od koga sam dobila preporuku, stvarno verujem u neke kvalitetne rezultate, tako da pričat ću vam utiske. Zanimljivo miriše, za početak. To je sve bilo, ljudi, za današnji video. Nadam se da vam se video svideo i obavezno, znači vidimo se sljedeće nedelje kada objavim 1400 analiza drogerijskih proizvoda na mom Instagramu.